Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje našeg video rečnika. Danas ćemo govoriti o pojmovima mirovanje, otkup polise i predujam. Krenimo od mirovanja. Mirovanje je period u kome vi kao ugovarač polise životnog osiguranja nemate obavezu plaćanja premije. U tom periodu ni osiguravajuća kuća nema obavezu prema vama. Mirovanje ne može trajati duže od 12 mjeseci. Da bi polisa bila u stanju mirovanja, potrebno je da protekne barem 1 godina od početka osiguranja i da ste uplatili bar 1 godišnju premiju. Drugi termin za danas je otkup polise životnog osiguranja. Otkup polise je pravo vas kao ugovarača polise da prevremeno okončate ugovor o osiguranju. Da biste imali pravo da raskinete polisu životnog osiguranja, potrebno je da protekne minimum 3 godine od početka trajanja osiguranja i da ste izvršili plaćanje minimum 3 godišnje premije. Ukoliko ste premiju osiguranja platili jednokratno, vi možete raskinuti ugovor o osiguranju već nakon prve godine. Posljednji pojam za danas je predujam. Predujam ili pozajmica je deo osigurane sume koju vi kao ugovarač polise možete unaprijed tražiti od osiguravajuće kuće. Da biste iskoristili ovu opciju, neophodno je da protekne minimum 3 godine od početka trajanja osiguranja i da ste izvršili plaćanje minimum 3 godišnje premije. Predujam, odnosno pozajmica, se mora vratiti u ugovorenom roku sa odgovarajućom kamatom i najčešće se na ovu opciju ugovarači polise životnog osiguranja odlučuju kada im je hitno potreban novac, a ne bi prekidali svoju polisu. Toliko od mene za danas, srdačan pozdrav!